पाउसेदे युम्फम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे सब मिनिस्टरना चिंगी फुरुप कुंथ्रागनि थोइगि निंगोल चिंग चाकौखरे फुरुप चिंगी मरक्ता अचौ मसा खाइबगी थौ लैंगाक असिना जासिनाबा तौरोय सब मिनिस्टर एन बिरेना हाइखरे मतम छांगना मंगचरकपा मंगलान अमंग हसी मंगफाउनारे अमत ओइबगी सकतम सागतपा ngamle फुरुप चिंगी मरक्ता अचौ मसा खाइबगी थौ लैंगाक असिना जासिनाबा तौरोय वाफम मसिंगासी सब मिनिस्टर की बंगलोदा चिंगी फुरुप कुंथ्रागनि थोइगि निंगोल चिंग पुन्ना चाकौबगी थौरमदा मांगना फंगतोखिबने माना मखाताना फोंदोखिबदि निंगोल चाकौबा हाइबा कुमै असि मपुंग मौपासिंग सेंगलबा इगी मरी अमदि निंगोल ओइबिसिंग यामना मरु ओइबन मिदामने सही खरा चिंग तम अनि की मरक्ता लेरंबा मरी अदु ngasidi थाजबा अमदि नुक्सिनाबना महत्सिले सही तरामंगा की अमंबा अहिंग औखरे ngasidi अनोबा मणिपुर अमदि चिंग तम की अमदो ओइबा सक्तमने ngasi की थौरम अदुगा मरी एदना लुपा करोड़ मंगा हेन चंगना साबा ट्राइब कुंथ्रागनि थोइगे म्यूजियम अमसु संगाखे लोइनना से मिनिस्टर चिंगी निंगोल सिंह असंब खुदोल तमदुना मचिन मनाव ओइबगे नुंसिनबा अदु नहुना निंगसिंखिबक चाकौबा असिगी मरु ओइबा थौरम ओइके असिगी थौरम अतुदा एजुकेशन अमदि फिशरी मिनिस्टर एस राजेन डेपुटी स्पीकर कोंखाम रोवेंद्र सुसरुयाखे अतोप पाउ अमदना बीजेपी सरकार लापदगी मणिपुर शांति लेबा लमदम अमा ओइबा ngamle राजेन एजुकेशन एंड फिशरी मिनिस्टर एस राजेन आइग्रे मणिपुर बीजेपी सरकार लापदगी शांति लेबा लमदम अमा ओइबा ngamle इमाई बिल सिन मतम अमदा जरेक नरंबा अदु हौजिक जरेक नखिद्रे सिंग मसुंग तमगी मरक्ता नुंसिनबा पुरकपा ngamle वाफम असिंग असि पासोई केंद्रदा बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट होरिबा डॉक्टर कृष्णानंदना पासोई केंद्रगी लोखराबी सिंग द विडो पेंशन स्कीम यांथोकपगी थरोक मम्मा तेरा कैथल पीडीए कॉम्प्लेक्स द पांगथोखिबा थरोम द चीफ गेस्ट अना सरुक याबदा महंगना फंगथोखिबने आनबगी वना कृष्णानंदना पासोई केंद्रगी मनुंग दलेबा मपुरोइबा लैखिद्रबा लोखराबी चमंगा द थागी वना लुपा लिसिंग अममम सही अमगी ओइना पीगदबने डॉक्टर कृष्णानंद सपोर्ट ग्रुप न सिंदुना पांगथोखिबा थरोम मसिद चीफ गेस्ट ना मकातारादुना स्टेट गवर्नमेंट असु लोखराबी सिंद लुपा चमंगा पी की पेंशन पेरे अदब स्टेट गवर्नमेंट फाउबा ngamdaba लिसिंग अमम कृष्णानंदना पीबा ngamlakpa हाइबसी माके थमुइद करिगुंबा नुंगाइबा अमा फावे सरकार असिनसु तोगन स्कीम किया अमा पाइखरे कना लेजद्रब लेंबा ngamjadaba पियोइसिंगदा चीफ मिनिस्टर की एक्शन की तंगबा पीदुना लेंबा फंगनखरे डिसेबल पर्सन सिंग द लुपा लिसिंग अमगा चमंगा तेंबांग पेरे मासिदनतन लीला ड्रामा यावबा आर्टिस्ट की अद पेंशन पीरी अनसु भागना फंगदोके बीजेपी की फ्लैग पाइरबसिंग बीजेपी दगी सत्पीखेनो बीजेपी मणिपुर प्रदेश के सेक्रेटरी अमदे थांगमैबान केंद्र बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट होरिबा विक्रम कोंखामना आइग्रे बीजेपी की कैंपेन हौरबा बीजेपी की फ्लैग पाइरबसिंग बीजेपी दगी सत्पीखेनो टिकेट बिरकपा मियुद पुना सपोर्ट तौमिनसे वाफम असि थांगमैबान सोराम लाइरक्ता लेबा आरएसएस की सेनेट मेंबर लाइपुबम लालमनी के युमदा थांगमैबानता थंपाल कैंपेन हौदोकपगी थौरमदा भागना फंगदोखिबने मांगना मखा तारादुना थंबल कैंपेन की मरु ओइबदी युमथोंग कुदिंग चंगदर मियाम को पुन्ना चटमिनादुना लमदम असिदा अहोनबा फरकनदबा अपदि चकुर खोंथांगदा मियाम को पुन्ना थबक तौमिनादबा पांदमने लमदम असिदा युमथोंग कुदिंग चंगदुना चादा हुंबुद्रा की मतकता चतुना मियाम का उनबगी थौरम तौरी अनसु फंगदोखे मोबाइल फोन द ओइना लगाव पाक्सन सानरकले मणिपुर पुलिस न आइन जादबा मौंगदा लगाव खौबसिंग की मतकता लेपतना ड्राइव चथरक्तुना लगाव मरुसिंग अमदे लायुमना सिंगबा फागलकपदगी हौजिक मोबाइल फोन द ओइना लगाव सानबगी थबक पाक्सन चथरकले मोबाइल स्मार्टफोन लगाव सानबगी एप्लीकेशन आपचलगा जामना लाइन सानबगी थबक असे चाथरपने मसाना से नबिदागी मतमदसु मई थालगा मोबाइल स्मार्टफोन अदु मैद थमलगा मखोइना पांबा मार्काद सेल थारगा जामना लाइन सानबगी थबक असे चाथरपने असिगुंबा अनौबा मखल की मसाना असे सोशल मीडिया दा थादोरकपदगी लेकाय अमदि इमुंग क्यादा फावबा अगांगसना सेल थानदुन लगाव सानबगी थबक असे चाथरकले मदुना फत्रबा मसाना असिदा इनखलकलिबा नहासिंगे वनि जामना मांगनिंगाय ओइबा मरमना ममा बापा ओइबसिंगे बियंग चंगफम थोगे लोइना मणिपुर पुलिस की माइकेदगिसु मियंग चंगदुना थिंगफम थोगे हाइना फ्रजा सेक्शन क्यादगी फोंगदोकनारकले उचेक लांग थाकलंबदा लौपु यावना चही अहुम जेलदा थंबा लोइना लुपा लिसिंग कुटमंगा की फाल थेनबगी थबक चथागनी मुनाल लमलकी सा उचेक सिंग आक्सेंदुना थमननबा चथारकपा खोंजन की सरुकम ओइना काक्सिंग रेंज फॉरेस्ट की स्टाफ सिंग अमदे पालेल की बीट ऑफिसर एमडी सलाउद्दीन लुचिंगदुना निंगथम था संगलकपदा उचेक फाननबा पाचिंगदा थाकलंबा लांग निपान फागतपा लोइना लांग थोरंब अहिंग उचेक मंगा कनबंगमख्रे लोइना लौपुसिंगना इसाना खंगना नत्रकना खंगदना वरबसो इसागी लौपुसिंगदा उचेक लांग सिक थागन बिगनो लांग थाकलंब तारबदि लौपुसु सही होम जेल थंब नत्रकना लोपालिसिंग कुनमंगा की फाइल थेनबा अमदे अनिमक तौबा याय अना फंगदोखे ngasi lausi patki swara khulgi kainaba mafamda chathaba tribe atuda ucek phananaba thaklampa lagni pan phakat phakat loinana langda thuramba ucek manga kalaba matungda miyamga punna ngak senbage thabak chathariba kharung patki saruk amu wariba buffalo farm manakta ucek sing adu thadokhe
ngasi jathaki drive aduga mari leidana range forest officer kaksingi thopuriba naurem munat midaina farming da haikebada housing ningtham tha changlak bagal loidana migratory bird sing Manipur lakpa hore lamkoi usek sing lamda masida lakpa haibasi usek sing asigi mahusa ki tawdaba yatraba khongsida mane masina lamda masida chakda ba laksariba lamkoi usek sing bo faba madi atpa haibasi ekuna mahusa da singnaba asoba thong amani haike Mahana makatana hai ngasi dagi hona chathariba drive asigi kaksing district ki parweba pachingda makatana chathaki gane masida kari gumbat lang thakpa music faba ngamdrabasu lang leram liba lapu sing chenba yaroi makhoi ki mathakta ain goiba akanba thabak sing lokot ba horagane maramaduna lapu gi mafam singda isana khang natragana khangdana werbasu usek lang sing thagan begano lapu su sahi jel thamba natragana lupali sing kunbanga ki file thian ba made ani mak toba yai maramaduna yamna lang koi usek sing bo arbi gano makhoi bunung cpu hanam yamda apel tawrakle Atopa pau amadana lengakna kaukiba thabak sing adok trabadi BJP amadi masigi candidate sing support tawroi lagliba na paper tara phawba ki manungda lengakna kaukiba thabak sing aidok kadabane karigumba aidok trabadi all government of Manipur job apply result waiting ki candidate sing na BJP amadi masigi candidate sing da support tawroi no result no vote BJP candidate aina warip lawre aina group asege masin chatpa sinam samanandana haigre ngasi pawmi sing unaba amada mahna makhatana hai Paliba BJP lengak asina MTS Education as Department na post samri taragom do written test tawraga husuk phawba haidoktana namsin da thamle pasingi manungi oipa maram karino Department M bagi thabak kya kauduna thabak haidok pidana thamduna thabak thijariba na kya ki matam amadi academic as mahantuna kya kuina thamki gani Education Minister Assam Student Organization amagi function da no magi manungta loin haidokani aiduna friend amadi electronic media da phongdokiba aduga husuk phawba namsin da thamle bagi maram karigino Housing MTS return Thagraba candidate sing wari basi marwai paukum sesing leram kidra haibasini political party politician kharagi kanana bahunabada thabak thijari banha kyada khabai khara sana otpati tawbigano makhoi kharagi kanana ba thina bahunabada nahagya kya mangalle mamang da congress lenga ki matamda amuk housing da BJP gi lenga amuk thabak thijari banha kyada blackmail tawtuna adam thamle Kariguma November tara phawaki manungda result aidok trabadi lakadurba election da BJP candidate amada support tawdaba amadi tungda lakadaba government singda vote ki khalaga lenga ki thabak kobda politics tawbidana ba amadi yaroi habiki message amaga loidana thabak thijari ban ha sing ki matam amade ponchi kanna ba khongsang ama oina ngasi ke mifamasi pang thokpane athubada association ama semdana paliba lenga asigi mathakte action tawna ba sem saba su haurai lenga ke Department sing the job apply to week result I doctor candidate sing su punda khongsang asida jawrona haike pocha joliba miosin namthak torokpa oidaba potyan toraklabadi mobile number 7629993337 da wakatpio November tang tarukta Manipur singi khwadi jawba harau kumai gi manungda amu ariba nihol chakuba gamari lenana pochai leiba lakleba miosin da Manipur ki district khodimakta leiraba pot joliba dukan famli pisna mamal hena logduna Podian tawduna sengdaba podian tawduna case memo pidana quality leitaba songeng aba pochai sing nam thak tawdun jon biganu aina consumer club Manipur na thadorakpa cherolamana aire club asige president te full sana khodik piduna thadorakpa cherolasina ai Jomsin dana jon ba pochai waragadi jomsil adugi mathakta pot adugi maming pot adu jomsin khibagi matam pot adu kadai fubo sinaba yabano mahi wargana email kya yobagi haiba munna yangbiduna laibiyo Asangba amadi arumba ondana laiba pot chasingdana asangba ongadoriba khulai style tape adu wide and measure department ayaba piba tefla abadu yangadabane department ayaba piba tefla abadu yangadabane karigumba ayaba piba tape waragadi tape adu gi matonda sen phutuna chanaba yabagi matamadu yawadabane arumba ondana laigadaba potchai waragana arumba oliba fala amadi nung adugi mathak amadi makhada sin phuduna chanagadaba matamadu iduna yaramgani Hausirasi Manipur ki kathel khudimakta online dagi selaga pusilakpa pochai sing marwaina induction rice cooker na singpa palom kya warranty sahi ama ani haduna tharaga warranty pidaba yamna yaure pochai sing asi servicing center leitaba China Korea Thailand dagi porakpa ngaktani karigamba pochai joliba miyosing nasu namthak torokpa oidaba porhen torokpa sing nuai thaba made pendaba leragadi pauna bazar da leiba consumer club Manipur gi office da lakpitun amade mobile number 7629933367 da pendaba sing wakatpiyo makatarakma atopa pau amadana Afghanistan ki Kabul da bom pok haibada kunmanga sire yankai chokle
Afghanistan ki Kabul da lebak adu ki khwaidi ki chawba Sardar Bali Khan military hostel amada gunmen amana attack tawdra bom pokayan bagi thawdokta myoi kan manga sire yankai sogle aire Taliban sarkar ki machin chatpa amada phongdokhi bada khulai paiba lalauba amada hostel aduda nomai kapsin bada natana bom pokayan dra chathakiba attack ta myoi kan manga sire ga yankai sokibane thawdok adu kanana chathakibono aiba khangba ngamdrabasu IS ki khut hoigani aire Handak IS ki suicide lalau pusing dalai sang abada bom pokayan tu mioi kya har khraba ki matungda ngasi ke attack asi makhatan chathaki bani aire Assam West Bengal Bihar amadi Himachal da sarkar pari bana mai pakre Handak to October kuntra ta pang thokiba Lok Sabha seat ahum assembly seat kun mapan ki state taragum da ki mikhal ki kara vote masing thiba loibada Assam da sarkar pari ba BJP na seat ahum sungsina ba UPP na seat ani pangre Meghalaya da pang thokiba kendra ahum ki mikhal da NPP na seat ani masigi sungsina ba UPP na seat ama phangre Bihar da sarkar pari ba JDU na seat pun makta mai phakre Mizoram da pang thokiba kendra ama ki mikhal da sarkar pari ba MNF na seat ama adumak phangre Himachal Pradesh da Congress na seat pun mak mai phakre Assam da BJP pati sungsina ba UPP na seat manga phangki bada Jammunistan na apen ba phangdokre Amarom da West Bengal ki pang thokiba kendra mari ki mikhal da Trinamool Congress na vote masing sathi na yanduna BJP po maiteba pikre Makatarakpa atopa Manipur ki pau amakhaktanga Facebook da fake account angduna karan tarobagi dama sengdorakpa matang amagi video clip biyak taminase ai long jam ra bi sing chai kun ma thoi long jam na racing lai fam sing jam mai thongam lai kai da lai ba ai hak na ai ge Facebook account kaung jam dai na stream hai na fake ama hang na ma tung da na pi oi bi ki chat mang ba ba picture message tha ga du re ama di video calling tong na du na na pa sing ga wari sana re masigi damak ta ai ishana la le matung da amuk hanna kana ba kana ba ge account sina du na ama di jesok pa ba thabak amuk hanna matung da taw jar Arubida content sing asigi marwaiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiriba punama pataka sari channel asna tonda kanarabadi subscribe tobi tubel sana subscribe tobi maloina like and share tobi suka obi ganu pramak po amukana thakasari